Pia whaitauina se mau e ina i tātou le nei Taeao. Pe whaatomua ai le tātou whiau le nei Taeao le Leoleo Taeao. O le tu se salamo e fast fluono o te whaitauina e whapea. Le tu ai o lo tātou maluia ma lo tātou malosi. E whai o ia ma wsosoani sili i puapuanga. O le mea lea tātou te le whewhewe ai pe a whaaliliwina le lalolangi. Ma lulu ina maunga i to tonu o sami. Pe a ta lili ma sou ona sua sami. Ma whaanga te ina i maunga i lona maualunga. Sa afia thinga lea le whaisalamo le nei Taeao. Manatu e vea o se upu e whaatomua ai le tātou mawhtanga i le nei Taeao e ala i lo whaafonga mai. E whaamaoni, e whaamaoni lava. E atu lasi fo'i lo alofa le tua. E ui lava ina whaata whasia le soifua o lau whanau. I lunga o le neifonga ele ai ua mātou malu i lau a fio ma whai oe mo mātou whesoso ani. Sa awhiai o mātou loto o lo mātou tofi oe oe Iova. E tu mau laupa ia ma lou mamalu le tua. E whanene ina oe le tupu mamalu ma le sili ese. Awa o oe o le ao le kalesia aso fitu sa moa tu totasi. E vi ia lava oe e whaavavau. O te whaatalofa atu i lau susunga pasta wilpapu male whaletua o le teitai o le kalesia so fitu sa moa tu totasi. O oe o le taitai na pale ia whaamatie le tua lo o lua soifua i tino ma la le anganga. Susufo i le sui o komiti le a ao tusi papali i a feta masapa ma le teu o loa pasta hui tualangi ata tenu wasa whaamalo le soifua maua i lua sunga ma o lua whaletua. Whatalo fufoi i taitai o matanga luenga ma le au whainga luenga ma o tau whaletua i whata whaitau langa e fia. Whatalo fufoi i le whaifeau malo lo manu malo pasta polata i vao va lele teo. Le whaletua malo lo manu malo ma whaletua o le au whainga luenga. Whapea foi le toe ina whaufautua o le komiti sa waina e liu. Whapea foi le nofua to'o le kalesia i ona tūlanga whalupe. E le ngalo foi le tāpua inga mau au sinsina ma tau to'o le kalesia. Susufo i sunga Ioapo ma TMI. Whapea le loa le kalesia mai lava i ona ao se ia pa ia se toe tamatama. Whatalofa foi i wō mai masani o lo mai mo mai i lunga upenga te whailangi. Mo moonga fia pai le vai o le tama pei o le tau afa o mata afa. Walau atu whaptua lau whaipese walau tongia li nei Taeao ia awase vi inga e whamawalunga ai le vi inga o le tua li nei Taeao. Yes.
Vaele tua lo mātou te mai lo fio le langi. Mātou te whawhitai o lo mawhai o na mātou maua pēa o le avanoa. O le avanoa mātou te o atu ai i lau fio. Ma mawhai ai o na mātou whasoa i lau upu po lau fionga pe ia. O le leile mana o le nganga pe ia. A fio mai oe. La unga oe ai mātou whalongolongo, ia momoli atu i whaamoemoe ta ele maloto sa moa le atu nupele. Ai maise o so se tasi o mawhai o na maua, o le avanoa mātou te whasoa ai e tusa o lau fionga, vi ia lea ma whaafteia lau fio. Whaaftei tele te mā, i lau whesoso ni mai. I lo lava suafa Yesu ua mātou wole, ma ua mātou ta talo tuai. Amen. O le Taeao le nei, te manao tātou te mai moa i le upu o le atua o le awhapenaona tātou. Maua i le nei Taeao, maua le tātou Leoleo Taeao, o le whaupuinga o le sāpati, e le whai ai lou lava loto, pe maua ai lou lava fia fia. Matusi o Isaia, a whai e te liliu ese lou vae, i le sapati, a e le whaia lou lava loto, i loo asasa, ma e ta ua le sapati o le aso fia fia, le aso ua sa i a Iova, ua mamalu, ma e wha mamalu iai, o loo e le whai ai au lava amio, o loo le mau ai, lou lava fia fia, ma e le tau tala ai, i au lava upo.
Whamari whai upa sufa. Ona e fia lava lea i a Iova. O te whaati e tie ane foi a te oe i lunga o mea maulunga o le lalolangi. O te whawhanga foi a te oe i le tofi o ia kopolo te mā a wā ua wheta lai mai ai le fofonga o Iova. E apea langa se amen. O e whōringa mai i le Taeao le nei Samoa malau whaafonga o se whiau ua au mai i a te oe mau. Ma toi whaamanatu mai ai i a te oe mau le tāua o le sāpati o le tua. E leo se sāpati o se tangata po se ekalesia po se malo o le sāpati o le atua o le na foa me uma. Whafonga la tātou whasolo i le whiau le Taeao le nei. Pea e mai moa ma e whaitau le tusi o e soto na au mai ai e le atua i a mose le au auna. God gave his moral law, the 10 commandments, i le maunga o Sinai. O nono inga, o le tūla fono, o le tūla fono o le alofa. O le mafuanga le nā, Samoa, malau whaafafonga le Taeao le nei, o le tūla fono i le tausinga o le sāpati, o le tūla fono e whaailoa ai, le alofa o le tua i a te oe mā. Whaafafonga i le Taeao le nei, o te manatu tātou te o i a Iesu lewa ia, malana whetelei, whamai Iesu i le launga i lunga le maung whamai awana i o tau manatu, ua o sau e tatalaina le tūla fono, po le au perfecta. O te le isau e tatalaina, a ia whaatau nuina. Ia, Iesu whetalai. Whamai Iesu, o te le isau e tatalaina le tūla fono, po le au perfecta, o te le isau e tatalaina, a ia whaatau nuina. Mara whai pasu walu, a wā e moni, o te whai atu i a te o tau, e mawai atu le langi ma le lalolangi, a e le mawai atu lava, se iota, po sina fasi matai tusi, o le tūlafono, se ia tau nuu me uma. A pēr lang sa amen. Whamere whai pasuiwa e se taua, o le nei, o se na te talaina, se polo inga e tasi au pito i titi, o nei polo inga, ma whaapea ona o i tangata, e tā ua ia, e au pito i titi, i le malo le langi. A pēr langa se amene la ingo le tua. Ai whai mai, a o se ana, ma o ai, e tā ua ia, e sili le malo le langi. Ai tā lofa, ua alalanga le toa tele ma whai mai, ua le au ngā le tūla fono a Iesu Kiriso. Whai mai, ua le toi au ngā, ua maliu Iesu, ua umai le tausinga o le tūla fono. Ai lea tau tino Iesu i le Taeao le nei, o te le isau e tatalaina le tūla fono po le au perfecta, o te le isau e tatalaina a ia whatau nuina. Whafonga la tātou a ngā i whiau o le tua le Taeao nei nao e te toi mai moa mai i le mātei o lava lea. E lima whai upa sufitu. Pea e mai moa ma e whaitau o le tusi lea mātei o. I le tusi pa ia lava ia. There are at least 3 types of law mentioned in the Bible. O le loa mua e whaupu o le civil law. O lo nauinga e tio ma le ainga o Israelu. Deals with the government and society of the nation of Israel. Pea e mai moa se taimi o le tātou taimi e te whaitau ai e soto e lusu lua whai upu mua. O le tūla fono lea, o lea o lo mawhai, o na whaonga ina na e so se malo. A whapea mo le whāteiteinga, a whai e maua oe, ua e ngauia pe ua e vese povia se tasima e whasia, o na e toi te tōninga lea, e te tōngi e lima povi, e whapea nā fōi se mamoe.
Ai o te manao e te mai mo le Taeao nei, le ceremonial loa, o le tūla fono lea, o le ata o le fale whetawhai. O i le ta oto ai, o le ala o le whaolatanga. This deals with the religious sacrificial services of the temple and worship of Israel. Ja, e tautala i le sauninga o le ata o le fale whetawhai. Le sauninga fo i lea e te mai moa aife mai a e angasala ua e saumane māmoe e ave e osi ai le taulanga ma whapena o na whamangalo ai au angasala. Ai au te manao fo i au te papai i le God po le moral law. Le tūla fono le ana au mai le tua i a Mose. The 10 Commandments. O lona winga e pei ona moni mau o le tūla fono e whaapavau. Le iai le tūla fono e wha e perpetual covenant. O lona winga o le tūla fono e whaapavau. Le whai mai a Yesu e ma vai le langi male lalolangi. E le u vale sina matai tusi o le tūla fono. Ai ta alofa ua alalanga le toatele i lunga o tupena nga whailangi ma vevesi ai ma o tau saunoa ua le ai se tūla fono ua uma i le sa taulo. Ai le ai. O le tūla fono le a Mose na au mai ua tui whao le sa taulo. Ai o le tūla fono a Yesu e au fia hai le sa pati e perpetual covenant o le tūla fono e whaavavau. Le moni mau e fo i le apostolo Paulo o le tūla fono e whaavavau. La tātou a ngai whiau o le Taeao nei. Pea e mai moa i le ata whawhitawhai whi mai o le tino o le whawhitawhai o le whaatusa lea o le tino tangata o Yesu na uwhitia ai lona mamalu wha le tua. A pea lang samen. Lea na umaloa na au mai e le tua le tūla whaunu i a Mose, toi whaatonu e le tua Mose i a la tau whaia mo au, se malu malu. O le au te nofo ai, whaatasi mai la tau. O le mana onga o le tua, i a mawhai, o na iai whaatasi ma Israelu. Mai whai upelua, tā te whetai iai mau i lea mea. Ma o tau tala tuai i a te oe i lunga o le nfoa o le alofa. Whamai nume le fitu, maluiva, ua hulu atu Mose i le whale whetawhai o le whaapotuputonga la te tau tala mai ova o na langona i le ia o le si ufofonga ua tu lei mai i a te ia i le no fō le alofa ua i lunga o le atola au o le tūla fono. Ma le vao ke rupia lua ua whetal mai lava o ia i a te ia. Le moni mawai o ane ua le utino tangata le laukou. Sa mau whai o ia mai tātou na mātou mata i lona mamalu o le mamalu lava lea o le alo e toatasi o le tamā. Ea, ua tumu o ia i le alofa tunoa ma le wha maoni. Ni se peru wha mai i le ala fau e olai. Ua wha pai aina ia mo i tātou i le ia pui o lona lava tino lea. E pēa langa se ame. Pēa e mai mo mai i le ata lea o le whalewhitawhai le ana o tala noa tuai mua. Ceremonial service i le whaatinoina o sauninga i le ata o le whalewhitawhai. O le au tala noa tuai la i le tūla Taeao nei i le ceremonial service ma le moral law lea. Le tūla fono lea lea tua le ana manao i a Mose e whai se whalewhitawhai e le ngata e whailoa i a ima Mose le au auna a i a iai se whale e ma futai le whanau o le tua po le nuo Israelu, ma whaailoa i pēa i a Israelu,
e mamalu e paia le atua o loo soifua. Amen, e la ingo le tua. O le tino la al whalewhitawhai, o le whaatusa lea, o le tino tangata o Yesu, ua ufitia ai, lona mamalu wha le tua. Lea na moni mawari tusi o mataio, whauta, e tō le taupou, ma whanau mai ai le tamatane. La tau te whaingoa foi a te ia o Emanuelu, o lona winga, ua ia i tātou le tua. Ai tu se soto, sa iai le tu la fono lea, i le me sili o na paia, i to tonu o le manumalu. Langa le wauna le tua tu salamo lo wa tuae, o te fia, e whai lau finangalo, o lo i to tonu ia te au, lau tu la fono. E pēr langa se amen. Lea tuae, e pa ia lava o wala. O ai se tua, e sili, e tusa ma le tua. Thy way, O God, is in thy sanctuary. E pēr langa se amen. Te manao e te mai moa i le sauninga lea o le whaiwhitawhai, pēr e mai tau le tusi o numera. Whai mai le tua, whai tau mai le nuu. E le ngata ina whai tau le nuu, ai whai mai le tua ia nofo mai i tu ainga. Pēr e mai tau mai tonu, i le tabernacle nei tonu, o le tui mātu, o le camp o le tu ainga o tanu. O le tui i se sifo, o le camp o le tu ainga o yuta. O le tui lalo, le iai isa karam se pulona, reupena si meona makato. O le tu i west, o le camp o le tu ainga o Peniamina. Le iai e wharaima ma manase. Au te manao e te vaai le tāua o le whasingo mana lea wa au mai le tua. E vaai te tonu, whai mai whai taure nu, ai awane whai tauinga le au salevi po Mose ma Arona. I le whai tauinga o le nu o Israelu. O lona winga, e unique lava le wala au le tua i le au whai tauranga. E pēr langa se amen. Ona o le taimi o tāte o te mana o te su e le numera na e lua, se i o le whai upu e tōrus fruiva. Ai e mai moi i le whaasingo manga le whaiwhitawhai, o le tū le mātū, o lo iai le ata foi lea o mea o lai whai e tonu o le manu malu, lea i le langi, lea mo le mau e tusi o whaalinga. Wha mai o le tū lea, o le aeto, o le tū o le ingo o Utah, o le leona. Reupena, o le tangata, whoringo le tangata, o le poto, ma le ata mai. Ma le tū a inga o Peniamina mai o whareima, ua whaatusa i le ox, po o whoringa o le povi, tūlau, lau whaafonga. Ai ono le teto taimi, o te manao, e te sue ai, ma e malama ai, i le ata leana au mai e le tua, mo mose le au auna. Tai ala nei le ainga. Te manao, e wha pe lima, vaenga o le whalewhitawhai, tātou te mai moa ai, ma au mai ai se whi au mo oe maa ule tai aure nei. Leana moni mawai le tu se Ioane, o ia le nei, sa u whai atu ai, o Yesu Keriso, ina ua foina e o ia lava, o le ta mai mamoe, e le ai se ila, po se pona o iai. Vaina lua, o le second stage, a sacrificial lamb, signifying the sin of this world. Faaola le tamai mamoe le tua, na te ave e seina, le anga sala le larolangi. Vai anga tolu, li lingi ifo ai lo wanganga pa ia, i lunga o au auna. Ma le vaenga lo na wha, le valoanga fo i lea, lua afe tolu se lau a fiafi matayao, the great disappointment. Allow me to talk a little bit in this event. Every knowledge of all the remnant has heard of the great disappointment of October 22nd, 1844. At that time, a group of believers
known as Millerite, expected Jesus to come to this earth for his second coming. And yet we know that October 22nd, 1844 passed, and that group was bitterly disappointed when Jesus did not come according to their preaching and according to their expectation. Among those who preached this message were several of the great pioneers of the Seventh-day Adventist Church. Among them, James and Ellen White, Jeff Joseph Bates, J. Allen Barrow, and Hiram Edson. And after the disappointment, those who had belonged to the movement, who did not abandon it, restudied the prophecy that they had studied before, which seems to indicate that Jesus was going to return on October 22nd, 1844. And they discover they have been wrong about the event which was going to take place on that day. And they have found they have been wrong about the event. They have found that their timing was correct, but the event was going to transpire, they were wrong about it. This event, October 22nd, 1844, and its posterior explanation have become an embarrassment. They wish that the event and explanation expands from Seventh-day Adventist history. After all, they say, how can a church have its origin from a great disappointment? How can that be God's true church? In fact, in the early 1960s, the evangelical theologian by the name of Donald Great Barnhouse, which was editor at that time of Eternal magazine, actually called the great disappointment from the pioneers the greatest faith-saving explanation in human history. E pea langa sa amen. Whai mai le vai ngalima o Faaola. The judgment of the living. Whaamasinonga o e ola. Le moni mawari tusi o momori pe telu whai upo e sufit. E a mata le whaamasinonga i le a inga o le tua. A whai e a mata pe mua le a inga o le tua o le a se taui o i la tau o e le talia le tala le lei i a Yesu Keriso. La tatou whasolo o nor Faaola le Taeao le nei. Le ana moni mawai ia le auna le tua yone. Na ia whaalau iloa le Faaola e winga i a Yesu. There was a great publicity announcing. He was preaching it. He was announcing it. But there was a great religious revival. I find those who are announcing the message actually do not fully understand what Jesus is really going to do. Yeah. I la tau o lo alanga ina le Faaola, e le o malama i le winga po le natura o le tamai ma moe le ana alanga, ma loe winga o le fio mai o Yesu. Whafonga i le Taeao nei. God chose an humble instrument to proclaim his message. I have a history event for my hipai pastors at Nicodemus. O lono winga o ilatou ua whai mai o ilatou ua yai degree o PhD i le divinity po ilatou ua manatu a poto.
He bypassed those who belong to religious establishment. Eva ai le whātaunu ingo le upo le tua ua alalanga sa moa wha mai o le kalesia toa o mai nafi. But God bypassed those who belong to those religions. They think they have been in Samoa for a long time. Ai wha mai le upo le tua, God chose John the Baptist. Home school. Vaenga lua, God chose the babe, the mouth of babe mantua ile ngai mai o Yesu ila na malanga fa atupu I Jerusalema. O luma na ai le fa satorina fa mai ele alanga ina se ekalesia po Iutaia e fa mai o sana ile halo tavita. The mouth of babe. O mai ile pot Sili na paia le lingi mai o le nga paia fa mai na alanga e Peteru. Tu ilunga Peteru ma alanga to atolu afe I latou na latou talia le upu. O le Sili. Fesa onga I Peteru. Fesa onga I Ioane. God choose only humble instrument. He's a fisherman. Ai hau William Miller. Na alanga ina fe au le luafe ma le tau se lau o Taeao fa maila ia o le au theologian ma le au Nicodemus o William Miller. He's a farmer. But God choose those people ina ia mawhai o na alanga le fe au o le tua. Tami muli lea o ta soifua ma ta ola ai o le upo le tua. God will use few great men. Aisea le hanga ua te ena e lotu kerisiano le feau ia Yesu Keriso. Ua latou te ena. E pea lang se amen. Finally, the small remnant, o the small remnant, o latou e malama a toa ia Yesu Keriso ma le ala o le whaolatanga I le ata le whai. They follow Jesus through the open door and understand fully what is happening at that moment in the sanctuary. Each stage portrays the different function of Jesus or Jesus. He amplified his perfect life, deals with his vicarious death, deals with his intercessor, deals with the ministry, por alangaina or empowering of the church to preach the message. Malevaenga longanima involve the judgment of the dead. Ningalima deals with the judgment of the living. Apelang samen. Temnao it's to mai motasi ile falefta fai lea le ata to papai ai il feau le Taeao nei. Vaenga mua perfect lamb. Vaenga lua sacrificial lamb. Vaenga tolu day of Pentecost. Vaenga fa judgment of the dead. Male vaenga lima judgment of the living. Mnau le tātou te whaitau I le Taeao nei, whamai, le tusi e le vitiko, lufutasi, awana I whaala te lata, se tangata o le whanaua arona, le whaitaulanga, ua iai se pona, e avatu taulanga e whai I le afi, I Ioapo. Ea? Whamai awana I whaala te lata, se tasi o le whanaua arona. Ea? E avatu le taulanga e whai I le afi I Ioapo. O lona winga, pea e tō manatu, e matua, e le qualify e lava o qualify, pea e fua I le soifuanga le e te soifua mo ta olai. Whamaila ia, o le vitiko lava le lufu tasi ono, ia pa ia lava I la tau, mo lo la tau watua. Awana I la tau whale au ngā ina le ngoa, o lo ta tau watua. Awa o tau langa I Ioapo, e whai le afi, male areto,
a lo tātou atua ua whaitau langai o le mea lea ia pa ia ai i lātou. O lona winga le ainga o le atua i le Taeao nei, o le wheaua a mai sao lava i a te oema, le au whainga luenga le atua. Whai mai le upo le atua, ia pa ia lava lātou mō lo lātou atua. Aua nei whale au ngā ina le ingo. O lo lātou atua. Awa o tau langa i aio, vai whaile afi, male are tolo tātou atua, ua lātou whai tau langa ai. O le mea lea, ia pa ia ai lātou. A pēr lang sa amen. E le ngata la whai mai, ia pa ia le whai tau langa, ai whai mai, a whai lana tau langa, mai le mā moe po le oti, e tatau ona matua i fili whapitoa le mā moe. A whaina te whai asa na taulanga ai le lafu, po se mā moe po se oti, e whai ma taulanga mū, na te au mai ei se poa e sao, ona le lei. E pēlanga se amen. O lea tautala i le ceremonial service, i le ata o le whale whita whai. Amen, e la ingo le tua. In a ceremonial service, which a prophecy about Christ, you have to have a perfect priest, unblemished priest. Not morally speaking, not physically speaking, but in the Old Testament that represented a perfect character of Christ in the Old Testament. The unblemished priest had to examine the victim, make sure the victim was unblemished. In other words, had no defect. Amen. E la ingo leto. O le Sili la. O ana whea, a o whea, e whātau nuu ai le waloanga lea po le fulfillment o le prophecy lea. Whawhonga. E tuse Ioane, mua, lua iwa ma le lua ono, tolu ono. O le Taeao, ua vaai atu ai o ane i a Yesu, o ma liu mai i a te ia. O na whai ane lea, whaauta i le tama i maa moea le tua, na te awa ese le anga sala ale lalolangi. Behold, the Lamb of God, who take away the sin of the world. Ua ia vaai fo'i a Yesua sa valiane o na whaapea tu le o ia whaauta i le tama i maa moea le tua. O le arwhi au lea na sau mai one, repent, because the Lamb of God is here. E whauringa mai, o le whiau lea na alanga Ioane, e le whaapea ele i vaai na matua i vaai mtino i a Ioane, i a Yesua sa vali mai, i au vai o le vai tafe i o le tana. Lea na whai mai ai, Ioane whauta i le tama i maa moea le tua, na te awa ese le anga sala le larolangi. O lona winga, sa moa le atunu pele, lau whaafonga le nei Taeao, o le wheau, au tātou iai i taimi o le soifuanga ma le lockdown o na o whaamai ma whaafitauri, o le wheau i a tātou salamoa. Leanga o lea ua tātou iei le vai ngā taimi, ua toe lava o le whaatino ina o le upo le tua i lona toe a fio whaalua mai. O la e mai moa iai te whiau le Taeao nei, ma tātou whaasoa ai. Sinitala i le au auna le tua, po o le au auna lea o Ioane. Pea e mātau i the Gospel of Matthew, Mark, Luke, ma Ioane. O mātaio na amata lana tusisinga i le genealogy o Yesu Kiriso. Mai a Abrahamo e ngā tau i a Tavita. Pea e mai tiro pe mai moa i le tusi o Mareko. E amata lana tusi singa po lana tusi i a Ioane malona wala awina o ia e teu rala. A e tiro mai mai moa i le tusi o Luka e amata lana tusi singa i le soifua mai o Ioane whape fo i Yesu. Ai e mai moa i a Ioane, God create everything. God
create everything. In the beginning, i le ngana fa e peru, parasite. O lona winga, o le atua na foa me uma. O le alale winga o le swafa o Ioane. It's derived from Hebrew name, Johanan. O lona winga, Yahweh has been gracious. Yeah? Yahweh has been gracious to see ele ti aivas fulu i le kalesia i Efeso. O lona winga wa whaamaunia o ia o le eyewitness i le taimi o le ngaluenga a Yesu Keriso. E moni mau le tusi o Ioane, le winga o Yesu, le tusi whai mai o au o le aretola na wifo ma le langi. O au o le malama o le lalolangi. O au o le leoleo mamoe le lei. O au o le whaito toa o mamoe. Staimi tātou pai ai tono le tātou whau, a le a tātou whasolo ono le tātou taimi. Whamailo le au tū. Faaola i le tamai mamoe a le tua. E ana tamai mamoe le tua. Na te awa ese le angasala a le lalolangi. Fesil. Po Yesu o se whaitaulanga. Was Jesus a priest? O le tari. Most certainly he was. O ia o le whaitaulanga Sili. O ia o le tamai mamoe na fasia. Ina ia e maua ma o maua le wha moe moe. Whafonga, whitalai la whionga pa ia le tua mo i tātou le Taeao ne. Tu se pelu, whamai awa e te tau, ona ia i tātou o se whaitaulanga Sili, wha apena. Ea, e pa ia, e anga malu, e le ai sona le anga, e tau mamao ma e ang sala. E sili foi o ia i lunga o langi. Lea lau o whaamaunia o Yesu lawaia o ia o le whai taura lang sili. Whafonga, fe sili mo i tātou le Taeao nei. Was Jesus an unblemished priest? Yes, he was. Was Jesus also an unblemished sacrifice when he offered his life? Was he an unblemished lamb? Yes, he was. Maltu se petelu, mo mosu valu mas fumriva. Awa o tau i loa, e le tongi o la ina o tau I me pala, o le a rio po le aulo, na ilo o tau a mio le aunga, na tu ina mai e o tau tamaha. Ea, a o le toto ta ua o Keriso, pe o le tamai mamoe, e le ai se pona, e le ai foi sona leanga. The precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. Amen, e la ingo leto. Whamaitu se pelu, a wā ele ia te tātou se whaitaulanga Sili, ele mawhai o na tinga lofa, whaatasi mai tātou, I o tātou vai. A ua whaososoina o ia I mea uma, peo I tātou. A ua leai se ang sala ia te ia. So the unblemished priest and unblemished sacrifice in the Old Testament represented the fact that Jesus was going to be the unblemished priest and was going to be the unblemished victim as well. Or Sili, did John the Baptist fully understand this? Did John the Baptist fully understand Jesus was unblemished priest and he was going to be the unblemished victim as well? Whafonga to singa Matai Profeta Elena Waita. None among the hearers, and not even the speaker himself, discern the import of this word, the Lamb of God. Yeah. None among the hearers, and not even the speaker himself, discern the import of this word,
the Lamb of God. Whafonga. Ua tātou malamalama, saunia Ioane, o ia o le teu wala ma le whaalau le iana. E uia, ele i matua i malamalama atoa le au auna le tua, pa na ia saunia pea le ala mo Yesu Keriso. Le mo ni mawele matai o tolu lima tau le ono. O na o atu ai le ia te ia, o Yerusalema mai u te uma, atoa ma le tu uma Yoritana, whai upe ono. Ua papatisoina fo i lātou Yoritana ia. Ua whaahali atu ai lātou, a lātou ang sala. A pea lang same. They are so excited. This must be the Elijah. He lived in the desert like Elijah. He ate like Elijah. He clothed like Elijah. There must be the forerunner of Elijah. Whafonga, to sing out my tai profeta, so son might Faaola Taeao ne. The whole nation was stirred. Multitudes flocked to the wilderness. Alia. E uia, ele imatua i ato atoa, le wala au po le alangaina Ioane, po le winga le nā turo Yesu Keriso, aina i alanga. Ma papatiso ai i lātou, na lātou talia le wala au. Le i, John did not fully understand. I le winga po le nā turo o Yesu Keriso. The first coming was the King of suffering, the King of praise. The second coming was the King of glory. Ale maua i il Mateo sulua amatanga o lana ngaluenga. Whai mai oilona a ao lana asu. Na te whamamaina i whaputunga saito. Na te whapotopotoina fwoi saito i wharisaito. A susunuina leo toto saito. I le afi e le matinea. Amen e la ingo le tua. He believed when Jesus comes, he's going to save the righteousness and the wicked, he's going to burn with fire. Ale fai mai ilma, fe Sili. Did he misunderstand? Yes, he most certainly did. Whafonga, John did not fully understand the nature of the Messiah's kingdom. He looked for Israel to be delivered from the national foes. But the coming of a king in righteousness and the establishment of Israel as a holy nation was the great object of his hope. During the week that follows the baptism of Jesus, John, with the new interest, studied the prophecies and teaching of sacrificial services. He did not distinguish clearly the two phases of Christ's work as a suffering sacrifice and a conquering king, but he saw that his coming had a deeper significance than priests or people had discerned. Amen. You know, il taimi na papatiso ai e Yesu i Ioane. He studied the prophecy. I know he follows the Messiah. I know he's the Lamb of God. But I need to understand a little bit better in what sense he's the Lamb. And he was struggled with scriptures. But he did not fully understand. And therefore, John was bitterly disappointed. See, you thought the 1844 was the first great disappointment? But as Jesus began his ministry in the sanctuary, you have the idea of the disappointment from the very start. And we're going to notice this at the cross, another disappointment. In the holy place, another disappointment. John, great disappointment. Te sulua, sutasi lua, tau lima. Ua langona Ioane le whare pui pui o ngā luenga a Keriso. O na awina mai eile e iani o na soo se te olua. Ua whapea mai a te ia. O oe e ale ma liu mai
pe mātou te whaatali se tasi. Are you the coming one, or do we look for another? Wait a minute. And he announced triumphantly, behold, the Lamb of God, here he is. But now he was disappointed. O na tali atu lea o Yesu wa whape atu ia te ilaua. I nā o atu ia o lua ma whailo atu ia Ioane. O mea no o lua whaalongo iai ma wā ai ai. O mea, ua pupula tau aso ma ua sāwa vale pipili. Ua whamamaina le pela ma ua longo tutuli. Ua whaatutuina o e naoti ma ua fola ina foi le tala le lei I e mātitiva. Alanga se amen. Vaitai profeta, like the Saviour's disciples, John the Baptist did not understand the natures of Christ's kingdom. He expected Jesus to take the throne of David. And as time passed and the Saviors made no claim to kindly authority, John became perplexed and troubled. Amen. There were hours when the whispering of demons bothered his spirit and the shadow of a terrible fear crept over him. Could it be that the long hope for the deliverer that not yet appeared? That what means the message that he himself had been empowered to bear? John had been bitterly disappointed in the result of his mission. But there was special prophecy that spoke about John. Mon mawaitu sa Isaiah, o le leo o le alanga le vao, I nā te uia le ala o Iova, I o tau whalau le leia le ala I le vao lafu la fua, mo lo tātou utua. O vanu oma, I whae ina ia, o maunga oma, ma mea mapue I wha maua lalo ina ia. O mea whawhatia tā mai, e whai ma mea whaalaunga tasia ia. Ma mea ngawa, e whai ma mea lau le le ia. Whiau le ana wala au whapitoa ai le au auna. Na wala au whapitoa fo I le tua. Le tingata leo kuresa, na kōr whapitoa le tua, mō le wha taunu inga o le upo le tua. Se lau le mas fulu te usanga, e le tai whanau kuresa. Ai moni maua tu se saia, o hau lava o te sa vali atu I au luma, ma o whaalau le leia mea ma pue. O te nuti ni pui apa me mea, o te ngā wia foi, whaamau o mea. Moni maua tu se salamo, a wana I le peti pui apa me mea, ma ua vai ina whaamau o mea. Pei ala ko na ko la Ioane, whaalau le lei le ala o Yesu, o keriso, e whapena foi le ko, na wala au whapitoa ai kuresa. Ea, mita le malo tele o paparania, o le aulo, o le tamau a inga. Ai na tale taimia le tua, whatau nuu, le whatafuna ina, o paparania. Tūlai mai, le malo, me taime presia, leo o tau malamalama, le upo le varanga. Se iona toi whatama ia, me taime presia, e le malo I avana po eleni. Tau tele I arpera. Se ona toi whatama ia foi, le malo eleni, e le malo oma, e le taua I apena. Se ona vai Roma, I ona vaenga se fulu. Ma tupu mai ai, o le nifo I titi, lea o tātou sila fia mai loa, e tusa o le upu o le tua. Ai o le wala awina o le tua, o lana au auna, Faaola. O te tuina atu lau savali, na te saunia le ala I o luma, e whaafua sei foi, o na ho'o mai, o lona mamalu o le li, o le ua sailia e o tau, o le angelu lava lea o le whengainga, o le ua o tau nau iai, Faaola, e a fio mai lava ia, ua wheta lai mai ai ovo a. O ai, se na te la veai, na te la vātali le aso o lona fio mai. O ai foi se na te tūlai,
pe a whaalia mai o ia. A wā o ia e tusa ma le afi e le tunu auro. E tusa fo i ma le mōli e le ta ofu. Pai upe tolu, e nofo o ia o le tunu auro, ma wha mamā i le ario. Na te wha mamā ina le whanau ngā levi. Na te wha te esa foi, le ele ia te i la tau, e pei o le auro ma le ario. La tau te avatu wai i a Iova, le taulanga o le taulanga e whai i le āmi o tonu. But the Baptist did not surrender his faith. Langa same. Awana sau Ioane, ele i ai ele inu fo ia, o na la tau whaiane ilea, ua ia te ia le te moni. Pei ar fe au leana alanga ina. E alanga atu le fe au, ma momoli atu le fe au, mo le atu nuu, ai ta ofi lunga o ala ea. E whapena umar fe au leana alanga Ioane. They even went so far and say, John has a demon. O lono winga. O ila tau ia na whai upu ma mok le fe au. There is no problem i tangata. A o haile yele problem o le wheau na alanga ina Ioane le Baptiso. The leader is the problem. The auki of the church, whafonga. Luka fitu iwa te orisfulu. Ona tau ami o tunu wina i leo le tua o le nu malava. E na whaalongo longo ai a toa male au te lona. Ina ua papatisoina i la tau i le papatisonga a Ioane. Pai upo torisi fulu, a o le au farisaio ma le au o tu lafono, ua la tau whale au ngā ia teia, i le pule le atua, ina ua le papatisoina i la tau ea. Amene la ingo le tua. Le au Pharisee, the preachers, le au loia, the haiki, the people they think they know better than anybody else. They got a high degree, PhD, o whawhai longa, o te manatau ia te oe le Taeao nei. O le poto i le lalolangi, o le vale i Luma o le tua. E le tāua lo poto, e le tāua lo poto. Ai o le poto i le tua, o le poto e mua o na mama. E ngana no fie. O le poto o le tangata, ua i loa whautauta. I ana upu e tautala ai, i ana saunoanga e saunoa ai. Nei pei, o le tala i ana epukanesa, ua e malmalama. Wha mawalunga le tupu, na hi ui le ai le mitia, le fitu tisanga, taluai le wha mawalunga. E whapena, le taimi ua tātou iai. Ai wha mai, le whiau mo i tātou le Taeao ne ona tali atu leo Iesu, ua whape atu ia te i lātou, e mua i sau lava e lia, ma toe fōtuai me uma. Kai pasulua, o te whai atu ia te otou, ua ma vae ona sau o e lia. E le i lofo i o ia i lātou, a ua lātou whai ia te ia, o mea una lātou loto iai. They did it to him whatever they wish. Whapena te au lea na alangaina. Lunga o penga te whailangi, ua matua i whelele ai, le maula pisi, au te mana e tau ia te oe, le aso e fio ma Jesu, e te mūrafi. Le anga ua e te ena, le upo le tua. Ona whapea, fo i lea, le atali i tangata, o le a whatinga ina i lato. Ona i loa i le lau so, o Ioane le Papatiso, ua wheta lai atu ai o ia ia te i lātou. A pēr langa sāme. John's great disappointment. Wa whape mai ia te ia, o oe ea le ma liu mai. Pe mātou te whaatali se tasi. O le ale whi au, mō tātou le au whaingaruenga, nei a fia tātou i le mea ua iai le soifuanga ma le angai mai o malo e whaatau nuu le wha mamaluina o le asa. Pele ma whai ona e whapehae o oe ea le mali mai pe mātou te whaatali setas. Ai manao le tua
I le Taeao ne ia e tu mau e tusa o le upu ua e iai. Ma o iai. Whafonga. Tali atu Yesu, o whape atu, ia te ila ua. Ina o atu ia o lua mwhailo atu ia Ioane, o mea na o lua whaalongo iai. O amea. Ua pupula te waso, ma ua sava vali pipili. Ua whaama maina le pela, ma ua longo tutuli. Ma Yesu, ua oe na au ina mai ane, o na o ane ile o lana launga ile motu o tangata i a Ioane. Na o tau wo ea ile vau e mata ini a, o le u ea walulu wina le matangi. Pea na o tau wo e mata ini a, o le tangata ea wa ofu i ofu malulu. Fauta, o e ofu i ofu matangofie, ma ua solo lei, o i maota o tupu ia. Pena o tau o e mata inia o le profeta ea, e moni o te whaiatu ia te o tau, e sili lava ia i le profeta. O ia lea watusi mai ai whauta o te awina atu lau savali i Luma na te teu lo wala i Luma. Whauta o te awina atu i a te o tau, o e lia le perfecta. A o le io o mai le aso o Iova, e sili male matautia, na te whaali liu loto o matua i whanau, ma loto whanau i o matua, ne i o aluatu, ma o taia le nuu i le wha whanonga. Se mātai o sutasi sutolu, ma le sufa. Awa ua vavalo mai le au perfecta uma ma le tula fono. Ua o lava i a Ioane, a fai foi tau te loto ina ta lia, o e lia lava le na tu e sao. Le loto e lia, le ata o singa taulanga e lua, i le taimi o le whenga inga tuai. Ti ngana o Elia e tūte o tasi na au mai le atua le afi i le taulanga le tangata na whai le awala le atua. Tapua inga le ulu yaso, valu se lau limas fulu o pa ala mana au, po ana whai taulanga, ai tūte o tasi Elia, ai na tātou mau le tala, na au mai le afi mai le langi, ma whape nao na muai le taulanga a le tangata o le atua. Amen. John's great disappointment. Are you the coming one, or do we look for another? Tali Yesu, go and tell John the things which you hear and see. The blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear. The deaf are raised up, and the poor have the gospel preached to them. And Jesus even warned John, and blessed is he who is not offended because of me. E pea langa se amen. O lona winga i lesi upu pe a wha upu, whai mai Yesu i la wali i disciple you know, go tell John, this individual was doing what Isaiah 61:1 and 2 supposed to be doing. He's paraphrasing it to John, ile tusi al whenga inga tuai, ile Isaiah le ono tasi mua le lua. Toi whaamanatu ia John, le mafuanga, malana alanga, ia te ia. Le la whaitawina, whai mai. Ua i o ulunga, le anganga o le rii o Iova. Awa ua whaawina o Iova e tā lai le tā lalei, i e ua tinga ina. Ua ia awina mai au, e fusi loto mamomo, e tā lai le sautonga le tā wheanga, ma le matuata talaina o e ua fusia. E pēr lang se amen. E tā lai le tausanga e tali le leia mai ai, e Iova, ma le aso e tau masui, e lo tātou atua, e whaamatala loto
i e whaanoa uma. Whiauna alanga i auna le tua. Pea e mātau tusi lea Isaia on tasi mua o le tusi lea na amata ai le ministry a Yesu ma le luka le fast fuono ma le lusfulu. Pa mai ua ho'o o ia i Nazareta. Na tupu ai o ia o na ulu fale le o ia i le sunako i le aso sabati o lana masani lea ua tu i lunga foi e whaitau. Amen. E la ingo le tua. Ua tu inga mai i a te ia le tusi al profeta o Isaia. O na fofola le i o le tusi. O na maua i le o le mea ua tusi aile nei upu. Ua i o ulunga i le nganga le ala poa. Ma le asia nganga o lono winga o le atua mai Yesu Kiriso. Le nganga o le li. A ua na whahu mai a tiau. E fola le tala lei. I e matitiva. Ua a wina mai au. Ia wha malolo i e loto momo. E tā lai le salotonga le tā wheanga. Ma ia pupula mata o e ta wasa. E tu sao loto o e wa whasaua naina. E tā lai le tausanga e finangalo malie mai ai le ri. Ua tā ai e ire tusi. Ona tu watu ai lea i le au auna ua nofo i lalo. Ona pula toa mai ai lea o ia i a te ia. O mata o tangata uma i le sunako. E pealanga sa amen. Sa moa le atunu upele. O le whiau lea e te whaafafonga ai. E leo se whai whiau a se e kāresia. O Yesu lava ia na whetalai o te le isau e au mai se file mu a le pelu. O le whiau o le mālo o Yesu Kiriso. Le mori mau el tusia mātaio. E tala ina tu foi le nei tala le lei. O le mālo. E leo se mālo Australia po New Zealand. Po se mālo Samoa. O le mālo o Yesu Kiriso. Le mori mau ai. Le tusi, the Spirit of the Lord is upon me. Because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and opening the works of Christ. Not only declare him to be the Messiah, but show in what manner his kingdom was to be established. Whiau le nā, o le mafuanga le nā, e lai o na alanga ma leo tele le whiau. Though no miraculous deliverance was granted John, he was not forsaken. He had always the companionship of heavenly angels who opened to him the prophecies concerning Christ and the precious promises of the scriptures. How did God explain to John the disappointment? By what? By scriptures. God took him to scriptures. The angels led him into scriptures. Instead of dying a disappointed man, he died in full assurance, this is a promised Messiah. Apa lang sa amin. Malero upor tumatay propeta, God never leads his children. Otherwise, that they would choose to be led. If they could see the end from the beginning and discern the glory of the purpose which they are fulfilling as co-worker with him. Not Enoch, who was translated to heaven, not Elijah, who ascended in a carried fire, was greater or more honored than John the Baptist, who perished alone in the dungeon. Unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake. Sa moa le atunu pele maise le kalesia.
e te tau ona e safa pe ona safa Yesu i puapua ngā na ui ai. Mari Filipi, mo mua luaiva a wā ua fua ina ia te o tau ona o Keriso. Elena ona ia whātua tua ia te ia, a ia whāti ngā hina fo i o tau ona o ia. And of all the gifts that heaven can bestow upon man, fellowship with Christ in his suffering is the most weighty trust and the highest honor. Pelang samen. Tusi wharinga su fitu, su whawha mai, ua tau le taua ma le ta mai mā moe. Ai wha mai ua manu mā lo le ta mai mā moe, wha mai o e fo ina ia te ia, ua wala au wina, ua filifilia, ma ua wha maoni. Amen, e la hingo le tua. Lea mori mau ai, le whiau, wharinga su walu, pe upe wha. Lo unu ue, ia o tau o ese ia te ia oia. Tu whate singa rotu, le wha mamaluina o le sa lea ua ngai mai le paneta. Wha mai ia lu ese ia te ia, ina nei tau fusia oia o na mala. Ai mana o le tua, ina ia e tu mau, se ia ho i le aso e fio mai ai, ma ave ina hae oe mau, i le wha moe moi le langi e mautinoa. Le winga leo Yesu, le tusi a Ioane, pe ono whai atu, wha mai Yesu, o hau o le aretola, o hau o le malamalama o le lalolangi, o hau o le whaitotoa o mā moe, o hau o le leoleo mā moe le lei, o hau o le toe tū ma le ola, o hau o le ala upumoni ma le ola, o hau o le vine moni, a o lo tama o le ngalu e vine ia. The words I am recall God's revelation for his name. I am to Moses. Le tusi o soto o hau o le ola, o lo o ola lava. Upo Mose mana o le tua o le ase, upo te whai mo Israelu, wha mai le tua Mose, whai a Israelu, o hau o le ola, o lo o ola lava. SISDAQ, o a whawhita uli, o le alo fia ai, lau au nanga mana au nanga, o te mana o te whamanatu ia te oe, i le Taeao nei o le upo le tua, SISDAQ, o au o le ola, o lo o ola pe ia. Tu se Ioane, whaupuina foi, the book of the seventh sign, because of this seventh miracle. Whaliliwina o le vai le waina. Whamaloloina o le tiri o le te maa mau o le mai vivela. Whamaloloina o le tangata le vai pete sa tolis fulwalu te sanga o mai. Whangaina Yesu o le motu o tangata e lima afe. Sa vali lunga le sami. Whamalolo o le tangata na whanau mai o tawaso. Ai a, le toi whatu mai o rasalo o mai tunga maa. Sa moa le atu no pere. O le whiau le nā le tua le ua mo mori mai mo i tātou le Taeao le nei. Au te mana o e whaitauina se mau lea whalinga le sifuruma le iwa a olona whai upu e iwa au te whaitauina e whapea. Ua whai mai whai o ia te au. Ia e tusi amu ia e ua tala ina le tau samaanga le tamai mā moe. Ua whai mai whai o ia te au. O a whionga moni ia a le tua soifua. Ea, o a whionga moni ia a le tua soifua. Ai le tapunina le tu se whalinga te mana a whaitau ia te oe le whalinga e lufurulua a le whai upu lea sifuru mara whae whapea. Amu ia i lātou e whaia ana polo inga. Ina ia tanga ia i lātou le la au o le ola. Ma ia ulu watu i le ai i ona whaitotoa. E pēa langa se amen.
O le upo le tua amu ia I lātou o e whaia ana polo inga. Le tula fono le tua. Whai mai, e whaatanga le tua e ulu atu I le ai ona whaititoa. A pēr langa se amen. Taeao le nei, le ainga o le tua. Ua mai ar Faaola. But allow me to close the message for us today. That a law demands a perfect life. None of us in this world have that perfect life to offer the Lord. And therefore the Lord said, you must what? You must die. So what did Jesus do? He came to this world to live the life that we should live. And he could do that for all human beings. Because he took the place of us all. Because he created us all. When he made Adam and Eve, he made us all. Because we all come from Adam and Eve. I mean, if you want to make a monkey of yourself, that's fine. But my Bible tells me I was created in the image, the likeness of God. So Jesus lived a perfect life. So he could offer his life in the place of my imperfect life. So he could represent me in heaven, and I could be accepted in the beloved. And God could look at me as I have never seen. Is that a good news? If you're willing to accept it, you will never be depressed. You know, the psychologists once said, if people will be willing to accept the forgiving of God, half of them could go home tomorrow. Because God forgives, but we can't forgive ourselves. So Jesus lived a perfect life. So we could be accepted and beloved. That's why that he had to live as a perfect, unblemished lamb. By the way, Jesus is officiated in his own sacrifice. In the Old Testament, you needed two symbols, the priest and the lamb. But both of those symbols are in Jesus, or gather in Jesus, because the Bible says Jesus offered himself. In the book of Hebrew, he was an unblemished priest who officiated in his own sacrifice. And Jesus lived in that perfect life. His perfect life stands in the place of my imperfect life. But Jesus also lived as a perfect lamb because he wanted to take that life and he wanted to impart it into us. Not only impute, not only his life could stand in place of my life and I can continue live as a devil. No, the gospel contemplates full recovery from sin. His perfect life so can represent me. His life could stand in the place of my life. And he also take that life through the Holy Spirit, pour into my heart. So then his life can shine through my life and your life. And that could not happen unless Jesus had lived a perfect life. So his perfect life can make it impossible for his righteousness to be imputed into us. And make it possible for his righteousness to be imparted into us. That's why that first aid was so critically important. His perfect life can shine through my life. Mai lau tū whao tuina ai i le nei Taeao whauta i le tama i mā moe a le tua na te awa ese le anga sala le laru. Whauta
I le tamai mā moe le tua. Na te awa ese le anga sala le laulangi. Behold, the Lamb of God, which take away the sin of the world. Sili, po Yesu o se whaitaulanga. Was Jesus a priest? Yes, most certainly he was a high priest. O ia o le atua soifua, o le fofonga whetalai o le langi, na ia tuua lona mamalu le langi, aia whio mai soifua pei o oe mao, ina ia tāpena ina o le whaolatanga, o le whaamoe moe mautinoa, i le suafa o Yesu. Amen. Puno mai, na wao, o la au whauina i tātou se talo. Io vai le tua lo mātou tamae lo fio le langi. Mātou te vi ia ma whaafetaia la o fio i le nei Taeao. Le awanoa o mawhai o nā la whai mai o lo nuu po lau whanau. Mātou whaafetaia i lea i lo walofa. A o le i whea ngai i lo nuu po lau ainga i whaiva matiuti o le nei aso. Tui nātu whapitoa le tua i la mātou te talo se ia iai o lau whaamalumalunga. Iai o lau puipuinga e maise o lau au te itai i lau au auna te itai au au e maise le komiti. Lau whainga luenga o lau tutui matangi olo i lea tafa ma lea tafa o lau whe au ma lau ngā luenga. Lau whainga luenga whai whe au whare tua ma inga. To ina ma tutua ma lo e maise le loa loa o lau e kālesia. Ia whapena o nei ai o lau whamunia. Whaftai tele tamai lo whaunga ina o lo mātou whatauwa i lo lava suafa Yesu o mātou wole ma o mātou ta talo tuai. Amen.